Presiden trong ketika kanduli hari ini KSU dan kenhun KSU ke nyawan ini halor ka scam ke bangilap membaga RTI mengi file hari ini meni benai bladep ngilap ik scam habide ibat ka cing ka perslasya ke badon hangte ha border area bodon ha ijaka begerting murang tung mau kentian bat dia set mood terjing hek jong kini ka jaka kalong kumba katsan hakta bat ke project hi kedai naka kabawan na po adas council hakitu kisnam ke financial year long nado arjar riu adu arjar kasau tekumbengi yo ba haduk mentaru kini ka per kedang don hi rei ka long kamdon ke kicing mentoy ka ne kamdon kenu kicing mentoy ke bumi na gitu per tangi niya kini ke RTI ban alor ke bangi sem ba hangba kini ke RTI ngilap ba eka total sanction amount jom kini ke scheme kadai kumba arkrur rivo kendai lang nyaw hajar las pak kendai tingka bat na kini ka total sanction ngiyo iba ngilap ba lang ba ke RTI kila pendon kam kumba sikrur sanpau saulak berapa prahajar sispa sepau tingkah bat ke badang sahi haduk mentah langba ke RTI ngilap ba ke pesa kedang sa kumba sikrur kat saulak kat kendai hajar sispa kendai tapi day bat kani ka jintok ke ba arung ngilabu hi CM bisa ke ba si ong bait kaba klem pendon kam kalong sikrul kat saulak kat kendai hajar sispa kendai tapi dia buat kani ngila ya kenduk hi ki bengi ong wan le greenery ban refurnish biang gitu kejaka dari maki breki ki ong bom don scheme bom don sanction deh kata rukam da kim da sumar ke uslasya da hek ba kini gibriu gi badon kerting hang ne ro kini gibriu kimdei na kate kathan kisu long kumba kisuat nang tu nang ne kini gibriu ro ngi lap man ke por ba ke council hi kanang tang ban bami bisa handrei yiki kam ban yada yu kaput kadon lo ke jong ke bor ban yada yu kaput kadon yi kata ka banding komiti ban yada kaput ki kum kita kim jubna handrei kum kini gidat kam kibna tekamut nagaliang jungi kum gesing ngila perkat ba kene kesenjam ka bangin sim ba lada nginai por ki po sitiau bakin penmiat pentah bakin lep ha ya te keslacha lada hapo sitiau kimlei ni nyimban se ban sim la ka jong senjam hakta kurkom ngin ya kendu ya circle district ban nakta sisi ban hadu ba uput ba ngihap ban file ke support kuru ngidang ya pekat dikata hadin kan di kepor pengilai